Ketheka mutegeri happy new year no agirite mwaka jojojo mweru jwa 2025 narua ere Jumatatu ya mbere ya mwaka jojojo angirije mirongo iri na ithano ni mbio yongwa ubanganitie kuthithia mwaka jojo plans chaku aniriko new year's resolutions chaku niriko 40188 ni namba yetu ya SMS mpandikira nikenda mbithiro enkithoma ure ugo withiritwe ukibanga mwaka jojo mweru mantu ja meru zezaniti na uthongi bwa mwanya ingo kugwata ugeni kureterete cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru amona ntatu iria nkureterete ni Gikeno nturene ya Kimurionde achiari Bapita Muteti ba mukirite riboti ya kuoneka kwawe nyuma ya kugwatwa utae. Riboti ya mwerekeria wa mathabu kwithura Meru iri neranduria bilioni 1.2 onde gicigo kia bore kionanitie kugunika na mirandi mingi Meru. Mbeu mbithi gembe kuga bageti ya maandamano ja manene gukeza gutwika CS engineer Mugaga tunywa gete kio minister. Muthaka kuono kuwa ni borithi nyuma ya kumuntwa Mwanki ni mwinge akirikana kuya bikibiki. Kugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheru themwe na ruange kuoria resolutions chaku niriko na mibango yaku ya 2025 niriko nkethirwa nkithoma ntumiri yaku uria tugwita na mbere kukurukira mutandao wetu jwa Facebook ni Weru TV na kinya kiri 40188 ni namba yetu ya SMS mbeta Morin Kinya mona ndio tomathithio ni Purity Richard tukiambiriria ntetu iji ni ati kuringana na controller of budget county ya Meru erinera ndoria bilioni mwe katanta ijire ryaretirite akandarathi nacho milioni 900 ikitumika kiri mirandi ya witi na mbere irandurire ni rionekete kinya kuongereka bonene na gichunji kia 52 kirigana kuma kiri thirikari ya Kiraito iria yethiritwe igitigirira kiri county Mutori ya Tharaka Nithi. Thirikari ya Ngavana Muthomi Njuki ni ombete kunyia marandu jaja 48 mwankira milioni 115. Boniface Mwongera ni agutwambiriria nteto chietu. Ripoti kuma kiri obisi ya control budget ya kotembere mwaka ja kithirikari ya kaunti ya Meru nionanetie kurunanira kwa marandu ja makuruka na pedi bills na mwaka ja 52 kumara kiri thirikari nthiro Kiraito Murungi yatigirire. Ripoti ironania atiri marandu kiri thirikari ya Gavana Khaira Mwangaza yethiritu jititi na kutho jakinyira bilioni 1.2 jama ingi jija development irani milioni 945 recurrent nio ina milioni 368 kono kwena ndikuwa na kona ni atiri antu baba ingi bari witite ngwika na kandarathi ibo batonete mali jao kenge nokeja kuringithania no kwikira ripoti ya kaunti ya Tharaka Nithi marando ja Gavana Njuki yakinyirite milioni 115 jama ingi ja recurrent mugaru na ja Gavana Khaira Mwangaza. Ripoti ya kaunti ya Tharaka Nithi ironi ya Gavana Njuki nethritwarite marando jawe na milioni 193 aria cinyitie kumakire milioni 748 Jabono botengani kenge na kire kushirite meto jamangiriti nyakango kire ripoti ya kaunti ya Meru ikwethro nene kuote neje kirimbeje shonde cha maendeleo bethe tobatumirite milioni 990 mungana jo munene joithirite joithite kitona kimoke obunge kirane bore ile milioni 113 tiganwe sinethire thingatira na milioni 4.9 no thimenti ethro kithingatira tigania west na milioni 6 gaturumo ijere kulingana sio bimangiriti nyakango ariwa mirandi eje netite kitone kya bunge kya bore joambere wekiro barabara rami kuma Kirio Shop Mwanka kwa Muruiya jonge igwako kwa house ni nyakundi storage rotero bore west ni nyankoroki kumboko thoko yatimao rotero atigani west na ku igwako kwa Chioro chama ya thene KMTC na Muthia rotero no thimenti kugoro skip beans cha kuthura ni nyagotaroko
nke reporter Ntosheru TV kumaja kengine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite kiri miaka iri mithiru kaunti ya Meru ni amukirite bilioni 28 ende guti maendeleo ja kuonekana no ritie ariti ngugi ba kaunti gutumira kigina kia mwingi bwega kana baumaruki obisine. Kathuri ariuga kaunti ingi ni kujirite witi na mbere ende Meru kiria ikwamukira ni makobe na miringiti. Ariti zaza kienine gya kithongo kiri michetho ya ayuthi rungu rwa Kamashinani Foundation aria amenerete thirikari ya kaunti ni kuremwa kutheria na kinya kuthondeka kieni kiu. Mutugikare na Chionkuruki. Denda kwa mukana ritingo ebonde bathirikari ya kaunti ya Meru ukeja kwithira bathitu mirambeja chia Meru bwega kababa butengo gebane nja chiao ijete migambo ya kwa mutugikare indi ni aseneta wa Meru Kathuri Murungi akiwa kwa mianka iri kurukite kaunti ije ni amukite kigina kia bilioni 28 indi guti mirandi ya witi na mbere kuoneka na maturene. Aito thira miaka ere, that is almost 28 billion. 28 billion chia Meru. Ninda ataka kithongo naja, nteko mwedho china no ntundakaiji, chiembera itena mobira, bange batena uniform, bange batena nindi. Kaunti ya Meru, itokwenda put on notice. Edra bototo mirambeja chia Meru bwega, yumbeta resign and go. Becha chieja, idondeka chibitareje, edro ina ndawa, full time. Polytechnic chieto, chiedro ige functiona. Tutiumba, kureta mbecha, tukona kaunti inge, orai kwa kama chibitare, orai kudondeka barabara, orai kudondeka roje, na manto yange ja manene. Seneta Murungi aruga kiria mwingi jwa Meru bagunikite nakyo ni makobe, miringiti na mabati kiri mubango jwa kawira mwangaza jwa korea alia nande uritia kariba Meru mibango taiji eja maturene jao bethere bakimirega. Lakini bweja bwaletoro into binge bwaletoro aja nini makobokobo mangambuti nini mirengeti ere mabati jatano besha ira nkoreta kaunti ya Meru ito my friend tija koreta ngambuti na muntu aboretera into jabiu bwa mwera tote kwenda makobe rundi nayo. Seneta Murungi aritie kienine ya kithongo kiri mubira jwa maguru Julia jugwati mbaru ni Kamashinani Foundation ethirite imbiritwe ni MC Wegoji West Mbioki na kinya munini wa mutongeri wa bala baingi kiri mbunge ya Meru Zibola Kinya. MCs bala bamenerete thirikari ya Kawira Mwangaza bakiuga bali kutenga kigina kia michetho na mathaga jamwe ige michetho jethira ja kigurwa baliuga bitethire bikiguna mbewe mbithi na baliuga bali kugeria gwiti utumiri na weja ni pointo biu batona wakubathagania gitumi nande bagutuma Seneta Murungi kubatetheria. Tutitie statement ndane county assembly ya Meru cia ura interview byagurirwe na ura byaejanirwe na iteja na ikyo ndengaira muntu no ntutiumba ogwe ukarokithitha ya menye gitare onde okira rukiri menya tamugwanja imenya ugoro imenya murume nagwe kinya murito kenga wa cukuru atwe baiji oversight tera tukweta kugeta Kathuri turia ndo tutethie Nairobi no ntujause jandike yauga batwira twetie statement cia ngogeira tubatiko tukirutagirwa madharau iko atupati those statement turenda jieja through the Senate. Na mbuge ojo, I want to put on notice CEC kana mawaziri janga na wenu ore atugekera mbecha kere department atuweke mbecha itaritangoge outete mwikia Senate tukamu impeachera aja assembly na netuije ngoge ubatwe. We are very smart in that. Kingi Seneta Murungi na amenerete thirikari ya Meru ni kwethia stadium ya kithongo kiara kia mate. Ni aibu sana kuona kiara kia mate kere kienine kega stadium ya kithongo. Ugataga mubira jweche marata jojo kienine ndo. Pampas nini
achethi bamba koja pampa sino ntire kuikore kathioro kwa keni kekion na muthiene ni senetora ugite mucemano jurete tariki 10 mweri jojo na gatigira ni bakwaria manto jegie kaunti ya Meru na thirikari nene na kinya gwika mitaratara bagatumira gutetera into bia Meru bali ndene ya thirikari la bachwire na Meru betha bakimiringira kura bunene ya Kenya Kwanza. Sisi tukiwa wa Meru hatuwezi ndanganywa na mtu tutoke kwa serikali ile tulichagua sahi. Lazima tutetee vitu yetu, mali yetu, mirandi yetu, mahospitali, barabara nini tukiwa kwa serikali ndani. Kabo kwenda tomatoka ntoveto kuma Kithongwa Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti ngiripoti ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Kung'anirwa konogoka nkoro na gikeno gikinene ni bikujiri nturene ya Kimuri Mara nyuma ya endwa na ndugu kwamukira riboti ati mutana wao Peter Muteti ni arikite kuoneka. Muteti ni umwe wa mbeu mbithi batantatu baria barerikanaga kugwatwa utae. Aciari bawe bagitaririria abaringire thimurukirirwa narua. Aciari na kinya Anto Banja ni bagitite ngarama mwanka mucine munene jwa Nairobi ni kenda gwita gutirimana na mutana uju. Mbeu mbithi bangi bathatu ni barekeretwe ntere mwanya cha Kenya bangi baire bagetigara ni nthuranirite rugono ru. Ntura ya Kimuri ntere cha Mara ni kujirite gikeno kianja ya Peter Muteti kugwatikana nyuma ya kwirikana kugwatwa utae na kugwirwa gukunene ngina muciari ni athirite bura Muteti aringire thimu na kumenyithania ati arithiria andingire thimu rukire andingira thimu tonto ezira namba ambera no kumenya no ndamwira ari ambera niyo mami ne Peter Muteti niyo ne mwana waku niyo ndi ya Westland ndi ya oandutaga wira bas kote ntonge munene kyo umbendire kumenya bali no kande mworirie we na ugima ambera mami ke ngai ne twere ngai thank you no ntone nkomba kwaria maunto mau mange tukamenya nyuma. Nawe ethe muciari ekira kirore kaumani sauti ya Muteti aigirwe na nandi ni mubango jwa kumugira Nairobi babanganitie. Muge bro yom ndigwa ndinkarata bulubulu nonto lokele ndieta ukamanda roja ko ngombe bigura kulo ko muje ka gikano ndai kan ndonde tamana gwa natia ndelwa ni Peter alinga dimu wengo ndali alinga dimu wengo exactly wengo ndelwa ndi wengo ndali ndimondo ita nteku nendali na wengo ambe still ni we ndali am mind living ndelwa no living talking the new one leo ndego kana jaito ndi kero kinene jaidi leo ndoda kumutoro na lobby tumwane akitu kikeno mwika choka na bulu ile ko tukipanga panga ino kona live kato diete kato makoloni teke kiratu nato zaidi mono Anto Banja bageta na mbere gucokeria Murungu nkatho ni Muteti kuonekana na kinya kuonania wirigiro bobange bare batagwatikana kuoneka. Leu toregwa gokiria ngai ona ne botambo Banja la jie koraja muno la ireria mwathani boriango gokiria no ntore ngai no gatorore ngai ona family akwa kuwire nenkomenya ana bakwa na bone bekari wega na bakaumba gontwirira ng'ombe wega nonto niyo ndemuka wantigwa na ndalegire monde ndauga tigo gunde ninka neni ndareba na neni conductor kangwa te steering yeno nonto ndalega kumigwata ngari eno ekagwa abana nengwete kianga yo akwata atantiganeria nonto ona toiyo tondaruga gatonini kana gasaika ndaruga kanini ndakalombela babwa Muteti na mamwa Muteti ne balageja akainya oya ni masoka gwana ngai ne ujama oya na kiriro geto riu ndinkio oya na mauntu mau monde mainge makwikalika ndi ya kende gureno yetu twao yanga yagatwigwa obu turaugire ngai arekereria mwana wetu na thaino gatukumona twina gikeno ni twijo na mauntu mau mangi matiremete ngai ona bau bangi baile tutije kuria bali twina uma na twina uhakika ati tukabona na baketho be moyo tabula Peter Muteti moyo nkero chigeta na mbere kuonekana ndene anja eje muthenya jwanarwa borithi ni barekerete riboti ya ndaka inya ire chiraurete kinya cyo kugwatikana kiri baruga eje eriuga ati Bernard Kavuli Musimi ni achumirire gituone kia borisi kia Moi's Bridge na ni agutethanĩria na uchunkuni
Billy Wanyiri Mwangi, Peter Muteti na Roni Kiplagat ni bachokanirite na mishi yao. Baruga iti nkurukini kuria antu bamuinge kuritaniria ngugi kwa akuwe na borithi nikenda kunenkanira antumiri iria igatethereria kuthithio chunkuni. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara nongerete kajukawe gukonia makarika jambe umbithi kugwatwa utae akiuga kinya gukethirwa muntu ari na maetia kuri na njira injega na ikurumira watho cia gukanukia. Augite mbere ya mwana agwatwo muciari ni abati kumenyithwa na kinya mwana agakinyithwa mbere ya koti kenda gwitika thitango. Amwe na bubu ni arombete mbe umbithi na bogutumira mitandao na njira injega batigachikire thinene. Arite kagitaga kuruguria mirandi ya stima ntere mwanya mwanya cha gicigo kiawe. Paul Kabithe katumenyithie nkuruki. Umanera na ukamato na kwithwa muno kwa mbeu mbithi kura nkuruki kwithiritwe kwendere aganthe guruni. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nugite ati uyu ti mutugo wa thirikari indi na antu kiumbe batagutwigwa njao. Tutaigua thirikari kurutha mantu tamamu na indi na hakika thirikari William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki iturutha mantu tamu. Ambwere ni mwetu wa thirikari isheria muntu arutha magochana gwatawa agekirwo mpengo akairwo police station na antu bake bakerwo na mpwe muno muntu wenu ariko areaga bantu bumange magugumba muntu athiete giumbwa akethie gwanwe na antu tutaiye ona nio ntio tuwetegeria tugwe bwega twana tutu na twarekirwe ibao baba gwete ibiure bibara uragwa na bararaja ndatwiriko mwena ogu Gitonga no ritie muno mbeu mbithi gutigiri bakwiraithira muno kiri gutumira thimu ciao kiri mitandao ya mwena ogu bumenye ona thirikari na antu bangi batarabandire ngi twana tunini tumira thimu yaku bwega mbiye umukwigwa mure muno no tuthimu ire kuringithie karutha mantu mega ukathiwa internet ukona ntetho cio thiri kwa ruogo batiaruthite bwega kuruma president wetu kuruma deputy president wetu lakini amwe no gu tutikuga kana no kari kuta watho tutaiakari in fact turera thirikari mwana andika gintu kithuku rauka karukire uthukie we na gina na ethe ubere mwana uyu na aruthie magocha makariuna na nkuthinwe bukamwithira kuna kuma guna irwe kotini. Murugara aritio gurira kuruguragia stima ntere cia maragwa Tharaka North mono thokoni ya Kawangware Kirimbo Kamaguna amwe na maragwa ndabwirie kaburi ntera stima na ichi ndikuye munthi iwaka na gaitia kana kwe mamie uga ndikuhura muno lakini kamwira rwimbo rwato inagirwo na muroni ruga ati bwakwa ninka bomugongoreko ona Nairobi ukathi no wikara wogu nyama chie friji ni kora tugata inu tukagura chinge lakini tukiugaga ti bwakwa ninka ibo mugongo bima chiambira kuonekana nzoti na ndoti witho atotie na blackout mlireku lakini gintu kiakega muno munthi nditio tureaga Kawangware Kirimbwere nkoru stimi wakana iwakana gitiakana imenya mamwanki marankurukia karia baba kwirigirwo gutumira muno kiri kubokirie kimaendeleo ni kingo bomba gukarata kura konge akaya kura tegura giro muka ndakeno gwetwa Kirimbwe munthi nkomugira muka mukoyeta wa stima na nkomuninta muyi wego ndake Kirimbo igwe wiye boka ruthana no itokuthugania kureta computer ko turutagirwa barwa tutwira no akathanga cheni kana tukaira marimanti tukaruma gwa mbasare no twathia gujithugura kathanga cheni no twathuguraga wengi cio tumurigira tauni wamba babura reo nduko cia bunje go muno lakini ninkona twisasa go muno kona cio gututambire ntura no tutike kinyite nogo iri tauni wagu nkana shukuru gake tukaretero ntura atutethie muno tara ndi nkona inyenyosi tutiari nyosi bya stima nkoni tukuenjoy ndu bwega nduko tutiga buchie safe kabisa na biashara ni kuendelea bwega. Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito Paul Ogwa Kabithe. Mbeu mbithi kuma Igembe ni batariritie kurega kunganirwa kwao ni asiasa bari negweta Jamiru bare bakuga ibaguchumya muno gutigira CS engineer muga gutunywa giti kia minister Nduje baugite bubu bokeja gukarika bakathithia maandamano jatarara kuonwa bariuga kiria kirina bata ni Meru kuongerwa giti kingi kia minister Endete Muga atunywe kenda mtungi anenkirwa. Marion Karugi na aranirite na Youth Baba na gututumira ripoti iji.
Gen Z power. Power. Gen Z hoye. Hoye. Ekundi kia nthuki mbithi kuma Mwirojo Yembe kana Gen Z ni baituritie kuthetera Minister wa Ruya Nthiguru na Engineer Eric Murithi Mugaa ni kiramba kwa nawe kethwa ni bamwe batongeria Bamiru ni kenda sunwete kiu na bajukia kanya kawe nthuki mbithi bamba kiwa kurwa na CS Mugaa ni kurwa nabo na kurwa kioto kia nthuki mbithi itu witnessite na tukona code wo na inando ayo tura ki public ya antu tukuona maya kaba kuelewa baituritie kurwa na muyuthi ura watarirwe eitare ari na Gen Z protest countrywide ataro SCS tutemenya kuimba atieke batu tutala eri wandike community yetu ya Meru County tumutala mutongeri ura wesine most kithirikari au Meru County lakini tuwe vijana itukubo tuinyelekete muno ria tukuona bwe muura na ikatukwendwa bwira atire it is not first of all tinonda withira muntu mukuru urite thirikari akare akathinyara na akabwa ka muntu ukwambirira kurwa nora ukumira thai utebi na arawata ke bau bonthe bakwenda kureta mucetho ki CS tura twakilishite twa Bamiru boe warning duare to vijana tukaroma CS tu Meru County na ora wethe amutonga office the wrath of the youth kutonga Mugaa no moyo ntonga kutonga Mugaa nyagro myaka 40 ka 70 baba otura kutonga Mugaa batuma tutura barabara njira tugita inyangwa onto botonga so Gen Z tuisaba tukagi Mugaa ayuthi ba ni bawete CS Mugaa ke yakwembelwete ne kiu bakabwithia maandamano ya manene kuthetera mocio waburi kumenya mtu watelete youth not only in Meru County kana countrywide bamenya mtu wa youth bonda to leletie na bendelea kwario mutisha tura adamana maandamano ya tono ringi Meru County countrywide ya tethera ya experienced tura adamana twinthe as Gen Zs na youth bonde na nyakuru baraba ina maono na bena akiri se kwario tethia mu youth wa Meru County onto baraba kwario push barenda mtu mukuru kumara na bongwara bare batethera bakiwishi ene youth ene good thing kana batethera bele leaders ba youth na tunataka kutangaza ya kwamba yale onde mukethera bwithire TKCS Mugaa batu vijana tukoorganize maandamano na bukarira tioma sisi tutaorganize maandamano yarabu tona ringi Meru County ikomea tutaandamana bwingo bustuka bonere maandamano kidogo itare yale ya Gen Z protest no tuye ringi tukendo bone we can do it without any mobilization no ntubwa oppose threat ki one of us who is our age mate who is our friend who is our mentor na iwe tueleletie batu tuwe youth Bamiru na Kenya yonthe itokaretio mosie toro represented youth countrywide mwana nthukira nini wiki cabinet ya President Ruto Eric Murithi Mugaa itoneta harassment kona sionthe watiri maviongozi beto barabare muntu aundu muthirikari na Moi thirikari na Kibaki thirikari na Uhuru Kenyatta thirikari na thirikari na ithatu na bandu kijana rorekiro kumite Meru na representant youth ba Kenya yonthe bandu ibo mwaras itokwira viongozi bareke kwarasi mosieto na bendelea akaulo akaritoto kabwithia protest countrywide ya kuthetera youth mwenzetu ni baureti atongeria bau kuromba ite binge biongeleka Meru indite korona utethio Gen Z bagunikite thirikari nenene. Ousting of our fellow Gen Z means ousting of Gen Zs from power. Rera Eric Mugaa utongwa ke leadership weke batuta Gen Z itokuba tutongi na ato kwenda ko one honed men baba korelete ndene leadership bakaria for their entire life bakelindi Meru County na bando no being green to what is there given to Gen Zs ato kuwa bata Gen Z tukaroma no mweweto one of the one in Sirato abwa babu burakura na burathire mainga itukwenda bwira rire onthe bukenda kurwandwa bukaro na CS Mugaa kethira ni ite bwetia itieni ite extra ukeya kurwa kitu inakyo kita buchuno inakyo alafu tutiwo theri kaba bugeta bukiwa batu itukwenda kuongelo CS batu itukwenda kuongelo CEO ko cooperative kana CEO parastato kana chairman or something else lakini tiwe ya kurwa bila tu nabyo yakawene yakatukaewa nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi.
wa Kinyua. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita kati kuraja kumenyithie nteto nkuruki. Uka challenge they are more equipped than tuko huku kwa sababu huko unakuta by that time ni 2016 Korea na the same as Kenya unakuta gym zao they are more equipped madiadi wana train na electric hogos electricity unaona tu train ya mtu kadira ni una train na mtu kwa screen yeah na pia iko equipment zingine unatumia za kutrain zinakuonyesha level yenye uko training yako yeah. Nilianzia kutrainiwa alafu when I reached to 7 years nilienda huko tournament Nairobi kama Pipsa, Seteki, Oshwa na zingine mingi. After nimefanya taekwondo hivi venye nimeendelea kugrow kwa taekwondo nilianza kwenda nje ya nchi so nilienda South Korea. Ukabambika tu kabisa. Nikawin. Wewe mwana? Yeah. 8 years old. Nilikuwa grade 3. Wow. Yeah. Afu just this year nimetoka Rwanda August nikawin pia bronze. Mimi naweza taka kusema sasa next year tunaenda Arusha au tunaenda Rwanda. Mimi kenye naweza taka kuambia county government it support Mobango Juankatha Shieto ureterine Yetu Sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara. Yetu Sako, your success our pride. Right on my body, Jumani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Gemio bisi ya kwetu kia kenande ya gutigia na gukumbitha kulitanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurere itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha chio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture turi na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kulitora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas turi na byo mithemba kathomba gutigira ngugini kulitomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures ke thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribithia muinge liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana utuliongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style.
ngokugwata ugeni oringi kirinte tochietu cheruthemwe gichokera na chionkuruki ntomurume wa miaka ya gatigati nonokete gikukumania na muthuro mwingi akithuganirwa kwithirwa aiyete bikibiki nyuma ya kwamukira mpurwa ya katheti na nyanje Brian Mwirigi Mawira na umburite ati ni uma niwe uraiyete bikibiki na kinya kuonania na aria kumithite akari na muthuro munene nimba mugwatirie kinya Mwanki indi ono kwa ni borithi kinya kethira nonokete na ngurario inene cha Mwanki. Martin Mugambi ari na ripoti ije. Mbari chieruma wandi ya mwembe kirige chigo mbunge kia marantugo mirongo ena chia mwamba muthenya we munthira kinya kumania na bobwatori banture no baretwi muthuro barathingatia mukinyo imwe kwa imwe mbari chia keirogo wandi we ni amwembe muthuganirwa wa wamba bobo baramugia njara bui ko mwikia nkono imwe kwa imwe mwanka mbari no chieruma kairi nionyo kibara bonde bakuya bikibiki na mtu onde rutane kultaira bwanjara nonto ukalemera manto na kuyo kaya abarutera ultaira bwaku bwanjara noge olwa musala olio magutunbe maneta na ndera anto bageria mtu ageria kwa mtu moya mwambo bikibiki mwambo utokumulia wega mato mwatata mwele mwiso ntoku mwanka uganala nala ya bikibiki agikaija no thirikari atajukia kanya ga kudikwa mtu nakabalo magoja na kujukia mtu bagenda dinawe hago kinywa mbari no chieruma muthaka Brian Mwirigi wa Mawira nthakaira mwambiria na bwatori na muthuro munene bara mwatata kenda kumbura na raithaga bikibiki wa chionde chiuraga mbari ino mwali meri ere methiru turandika mwana wakwaria aiye to bikibiki nake na uragwa leo na bikibiki eno eria ni tonto mwene na ijine mwambo anenkagira bikibiki toleria bikibiki eno eria tonto na polisi kaja makosa muno kuya to mweretie na to mwatha bikibiki okwegwa na bikibiki eno ndugathere toedi bikibiki eno wona ro kuimba muthaka Brian araumbura na kuga na bikibiki na interview nda bira aiyaga bituraga ende amwe no gubikibiki kuthinga twetironeka onto burabo bathuririe nkuruki na nkinya komwekia kibiriti leo na onto boto asokorona amba baba kuia baligata aba soka bakali assess na kwa dirikali kenda dirikali soka go bafiba ba gwatwa oto daino monto matuona no tuitines tukiwa antubani bali agasesi ke polisi nalia kenda kwa tuni monte turi da agosunguso monto mabikibiki akeje bakaya bakamokwa leta daino la lewa na bikibiki baigete la sero polisi baje ke bali nwe no timu tro mwala ba follow nyuma kenda gutwika kwina umabwa story ile otwika na bibikire uga bokwa na polisi taba mbaba kathiko bakabarekeria polisi taba litekege no ndote ndubunge tombagugau agwatete banja indito cha kimwiri mbere ya kuongerwa mpurwa polisi barakinya na kumwonokia gwena mtu juendagiria bikibiki na bonthe gwikirwa nkono anto baba bakuya bonde tukabaonyo tukabea listi tu nayo ya amba bau no uno no wala fa gutunga ndi kugwata amba bau bange na bale no thirikari etaruda wega kweja na kumujukia etatu akanya no gakwimana kwa mwambo na stock ya bikibiki ile turuta into yujeku theto ino ikujiritwe ichabuchibo wa mbari no chieruma twenjeni muthoni kira twikete nira urire utuko muthaka gwatwa uri okwirikaga nwe uraiyete bikibiki na agwitikiria auga kuri aria bairaga no kaende ndakajia murianga gwana na ikwendaga kumwendia lakini ra ndarikia kugwata report ngo report kwa polisi na tweja na twaomba kureski muthakou ataedwa kogu polisi kujukia muthaka amwe no ria akugaga nwe airirite bikibiki na badie wanabo no gatweterere riu report kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi atongeria bakiama kia UDA gicigone kia Tigania East ni bamakete kumaruka kiri kiama kiu ni kireba kuga kinya kethira ni bethire bakichitaniria bonene kugwata mbaru Rais Ruto gote matunda bonete Mwankira Nandi bariuga baregere kuthikira mwana wao Peter Munya baije bakona matunda kiri thirikari ya Kenya Kwanza ende Mwankira Nandi gote kinya mwana wa gicigo giki wae wangu ge thirikari ya Kenya Kwanza ni bachokete bameneria
kinya makarika jambe umbithi kugwata utae jara jethiritwe sagikujirwa nthigurune ya Kenya. My name is John Mukira, the coordinator of our general elections UDA party the year 2022. I'm also the former councillor Kewucho Ward. Here we are as the Tigania East UDA leaders, and some of us are MCA aspirants and former councillors. During the last general election, the year 2022, we campaigned and coordinated tirelessly for the Hindu UDA party to win. Almost all the polling stations in Tigania constituency, UDA party won with a landslide margin. We used our brains and resources to win against many other parties, including those from our community, like the PNU, the PEU, which is PEO, and the DEP, which is popularly known as BAS. We expect them to be rewarded by the government after winning, with some leadership being appointed in the government positions and others in the parastatus. But this has turned up to be a dream. Tigania East has no project which is done by the government for the last 2.5 years. His Excellency the President, Dr. Arap Samoei Ruto, promised many projects within the constituency to be done. For example, Tamaking Mikindori Kunate Road, which has not yet been done. It is our feeling today, as the UDA leaders in Tigania East constituency, that our community, Tigania East, is neglected and we cannot bear it more. We are very, very soon deciding to vacate the UDA party if our concerns are not met. Last but not least, we are appealing to the government to end the cry of now and then abductions to our young fellow Kenyans. Let the Constitution be respected by each and every leader. Musiasa Elias Murega ni ameneretie abunge ba Meru akiuga ni agua na atongeria patithiritwe buru bagika mabataro ja Mumeru nkorone ciao. Murega ariuga kuri na mirandi mingi ya weti na mbere iria iremete gwa kagita kinya kethira abunge baba ni baugaga bari na uchore na thirikari ya Rais Ruto. Itigere rungu rwa miaka 3 twerekera kiri ithurano bingi. Murega norite abunge baba gutigira Meru igukenera matunda ja thirikari. Muthuru Murioki na athuranirite ripoti ici. Elias Murega orane musiasa ndene kaunti Meru na inoroterete muno abunge ba Meru agwe nigua na asiethia na patikomba gutetera Meru kimbando jege witi na mbere. Tizethera Meru atu athurire abunge mediocre, jokers, crying babies. Abunge agua batiomba kurungama musimamo batetera Meru. Abunge every time bwe karabu raza Rwanda anga ng'ombe igweta inabwa bweza mo bwerera nga itebita ezano inabora alebikiezano bangene rejo ninge ikewa mawaziri Meru etora ekeza wa mawaziri baire inabole. Why are you inabwa bongana bweta press ikenda bomba ku address the issues ira chiko affect mu Meru lakini nande weta naza no bakolera ngojine ibobo gwatani njera zeze tukwalerie mwenda anto abunge baire botyo kwezamwe bweta kire ministry bo demand that kulingana Murega aruga gitumi kia mbere kiruta kwithwa kiringura kura ndene kaunti Meru kagita ka President Uhuru Kenyatta ikithwa ikirika na kinya mirandi ingi kwithwa kia ndene kaunti Meru ino ntubuna ndi butubita kwithwa bukithirika na kiu ikyo kulikana watu toke inga mheshimiwa Kenyatta Uhuru ikienda tureta thirikari ya Kenya kwanza touga barabara ira cia bateri okinya cia mau itakinyire itwabagurire ikienda tureta William Samoei Ruto babu ipopo athuriro ikienda mutu akirisha na aria barabara ichieko twari twithira twina dual carriage na yetere will tell us these things non tribo representative lakini tubweta michemanio twira tweze baraba tethuri na baraba thuri kenda twari tukariria agenda ire kuthaizi na ibo twathurire bweta bunge
Hizi no o mwana yes 5000 ya basari lakini eta university eu fee edro through model eze re funding ya university edre te mo favor are mbuga arengerea ngiri 20 muchiari are maybe model area are ngiri egana inyo mwa basari ngiri 5 kana 10 chemutethi atia muchiari ore mwana ore athoma na wije kithomo ikingana na ye mwana onkia na mwitonga akiuga nandi abunge baba batebiri kuthabakinya kembe ya CDF ondo kwina mirandi mingi ibiri kuthwe kithugurua na kujandene kaunti ya Meru. Kiran kuria mubunge za wetu egoro aza mubunge ono thimenti mheshimiwa Rahim ndrona akirira mantu za irasi akarira mantu basare izomba kwariria miaka 15 anto bakiarairia billions of projects cia mabilioni ogwe imantu a CDF agatura kwariria turenda kuigwa na hale ruo Nyanza ndrona waziri Opio wendani akiariria uria barerete project ya billions of money kire mugao jojo rare ojo 15 billion ira chombete kurombwa 5 billion igetaga ruo Nyanza babu imbibo kuromba rais inabwe tu community ya Meru tukiarairia billion ira ikwejaza ugategeraza mwendantu barabara egwa kwangai miaka kwe 15 years uri aza tutekuigo voice yaku ikurira barabara ya chogo kuma ara kirwiro kuma chogo connect mwanka na ara Princeville kaithe kweta munitho kweta kathitora aria agwa mathikone no kona njirere okari antu ethero ina rami thaizi project ya mabilion roze ro sumuni twena thai waziri roze umete aza lakini utegweta ario present your argument turetero billions ira tukuigwa igikwa na aria abokarira mwankare akiwa ukinyite nandi batho bebakirira kairi na no mwanga babacukume nikenda bomba kwalire mandu ya witina mbere na kaunti ya Meru kagita gokinya babwe wabunge nago mubunge ono thimente kwetha na report ya midterm miaka 3 ikuthira atogatura kurira bwathurire buraringa yes finance bill thaizi ndrona okimiariria okiuga ni etumite tutikone maendeleo mbeca wingi gweta na ikuma na to ushuru bura bukurewa na sheria irio thaizi bwatwizaza bwatwira buringa yes twenga Gachagua ikenda bona maendeleo thaizi tukuringa yes ale abunge ikenda twenga Gachagua na impeachero lakini thaizi aza waku ira twaerwe district ya Njero sub county wankatha ai etagawa ofisi anto patera andikwa dicio mwero atireza dio atireza imbio kwendelea kuririra Muburu Murioki Oro TV mutiriri wa Kangangi ni kuma kirirugono ru ni tukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja ncokere nkumenyithie nteto tariria Mwana arike KCSE etao ija tukuonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chionde ni kurukitweni TVET SIDAC aja Goshen twina nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiri ari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 ibwitite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals.
Idio zongo meleojo. Nikuwa nongo tendana. Mpoa imatampoa. Mpoa mkuru. Korea bitewe. Tembi sande noa wao. Olihanga mata. Ene antadare ti Asili Plus. Keke. Asili Plus ndio ya. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kera udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo itumu kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake gengi twero. Ya. No me mutujojo ijumo no ktomada inambesa. Tutene nyambesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. mutujuju no ujone ndukene cionthe kana supermarket cionthe akuĩ nawe kũgwata nteto nkuruki tũringĩre thimũ gũkũrũkĩra 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Ngicokera na nteto nkuruki onde ya seneta bethiritwe bakiendekithia kigina kia basari kweberwa njarene cia mangavana na kuringanirwa amwe ntuku ya narua ngwataniro ya arimu bakupet ne bonekete kugwata mbaru ithugania riri ne bongerete na kuga jaria maingi asiasa batezanaga basari ji na mutaratara juria jo kubatara ontubutumaga ananke batione utethio ne barombete thirikari kwerekania kinya oejani bwambe kiria Aritoba University kena gukinyaniria mateta jara jethiritwe jario. Anthony Kathenya katumenyithie. Kagita kalende kidele kinyito bunge ya Senate maseneta bakienda ya kigina kia basari githike kunenkaniro kirima gavana nkiamea koronga mirari mubasi sekondari ya Kupet gutukira munini wa mwandiki munene Moses Ndorima liweliga kugwatana nende kidelele le maseneta kulinga na Ndorima to basari magavana kibatere kuebwa endo na kigina kia basari kia bunge kibatere kuebwa kumanjarani ja bunge. Ndorima kiuga bota Kupet balende kidoko thonde kwa wankiama ile kithurani na mainya na ikethirwe kirunga mira kigina kionde kila kibatere kuthikia rutwa atuya kiama twenda gu propose authority iriwe ya ambassadors mbese ucionde cia ambassadors ikuamwe iringanirwe kenda bomba kwa identify ana baraba inide na most of the money out of capitation education 365 billion utero itekinyera mwana na iri gukinyira ni nkai sana wataga mbese iri gukinya kiri mwana very little money. Munini ojo mwandiki munene wa Kiamea Kupet aluga wakagita leu mbesa ile jithiri tukidenganira kia na siasa na ibatire kuthikia na banja ile tukuyomba itethiri toye kinyerana baba. Lakini mbea cia tanjara ni cha MP meya akathomithiria supporters. Cia yake ngavana akathomithiria supporters kana family members. Onto no indiscretion yewe. So let us form an authority to return from the MPs, from the governors and the ministry. Cia create authority. Cia create authority ene kuomba kumenya ni ana bai kubate kuomba gwita skuru. Mbese icionde cia kirwamwe kigina na kimwe. Nao kagita kataalamu ba kithomo kia iguru ni baruti thirikari kagita katwambire mwaka wa mujero ila idhili bojero mubango wa janiki na kia rutwa baskuru ja university kulinga na mutaramu wa kithomo University ya Nairobi Ruben Mutegi ni kwithiri tukwina ongere kubaru tukwebere mathomo ni kwaga mbesa. Mutegi akiuga mutaratara jo nenkaniri bwa kigina kia university ukalithirwa bojero ugatetheria rutwa baingi. Dropout in the university is very high. Now, beyond that, leave alone dropout, access to university is now left to the rich. Not to the new funding model as it is. For me, I think is a good model. Not to the whole idea ya area utetheria twana turato kuma family rita kwiyombera bawata mbese mbinge nkiro kija baraba kuma misire kwiyombera. But as it stands now, ana bainge batikomba kuthi university. Nonto the way the data is captured ya kora area mwana abati kufandwa na mbesigana data inu is completely not consistent, data is not accurate into moko ona na baraba ingi mono
bakiremwa ikuthi university. Amwe noguo Kagita Gaka Nthorima na Mutegi ni bamenete ndikithira nkiamea jari la kuthondekwo kwa uniform imwe kiarutwa Baskuruja primary na secondary. Kogu a proposal is good in terms of thirikari kojirogo eka subsidize the cost of uniform, which can be done in many ways. One of them is including the uniform into capitation. Kangotuka wara mwana kwa watambeza capitation cha kugura uniform, then the school can have a choice to retain their uniform. Not for sure uniform ya sukuru ne wekene kanira identity ya kana. Koguo keja gwikira uniform imwe already kwambiria kura biashara ciantu. Neu ni mwe right cia biashara ni right ya mtu. Kengene discipline yana dira mwana ndene uniform netherwa alina discipline ya mantu jara akuthithia outside na inside the school. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Abisa wa IBC uria ororagirwe rukirirwe korona nogoketwe ntuko ya narua Aisha Abubakar aratere utoro bwawe nyuma ya kwithukirwa ni antu baire nja kwawe ntere cha Mombasa. Uchunkoni ni bwitite na mbere guchwana na baria barathithirie unyomo bubu ikarikari tigirite mutana wawe wa miaka 18 na ngurario. Serikali ndo tutawachia wao, ndo wanafanya shughuli yote, na kama serikali wao ndo watahakikisha aliyefanya kitendo kama hichi cha dhuluma, manake si wizi wa kawaida uliotokea, ni wizi ambao ulichanganyikana na mauaji ambao ilikuwa imepangwa. Nia ilikuwa si wizi, nia ilikuwa ni mauaji. Na takwimu ama taswira ya Kisauni vile kumekuwa na high increase of crime in the society, na hii imeweza kujidhihirisha sana kwamba security in Kisauni needs to be uplifted. Hatutakubali wamama ama mtu kufa kiholela holela. Kama IBC tunasema kwa tunalani kitendo hichi ambacho kimetendeka na kimeshatendeka, lakini tusingependelea kitendo hichi kitendeke kwa mtu mwingine. Usalama lazima wahakikishe kwamba wale waliotenda kitendo hichi wamepatikana, kwa sababu wakikosa kufanya hivyo inaonekana hii hali itaendelea. Kisauni ilianza kuwa nzuri, sasa imebadilika, imeanza kuwa tena mbaya. Kwa hivyo ni lazima vitengo vyote vya usalama, ujasusi, za upelelezi, polisi wa kawaida, lazima waje hapa, ujasusi waangalie network gani zilikuwa hapa wakati wa usiku huo. Ningeomba bunge la kitaifa, kwa sababu this lady was a high ranking member of the IEBC. Kama hawa viongozi wenye tunapigiwa kura tunapewa ulinzi wa kutulinda kwa miaka 5, itakuwaje hawa wanaoganya mkate hawana ulinzi wowote? Information received is that the people who actually broke into the place and they stole a couple of things, including official tools that are being used and documents. So we cannot rule out that probably there is something to do with that. Na kire mitetho kia Muriki FC na ndini bonchamba charigi na ya wafiato iria iratigirite timu 18 igitagutana ni untu bwa guchindanira chiringi 100 kia Muriki FC baumbukite achindi nyuma ya kura Kibugu wa Junior nguru imwe kwa Kibugu. Samogeshima ari na chobie nine. Kulingana kwenye hii game ni tamu. Hiyo game ya Ken kia michezo ya Kibugu akiujurite mashabiki tamunyagati bakibonera nkandano ya muthia ya michezo ya wa Festo Tournament irayambirie mieri 2 mithuru ikujiritie timu 18 kuma wadi ya Magumoni. Bingwa maita mairi wa michezo enu Kanyoro FC baukite namba ya 4 araba inukiti chiringi 20 nyuma ya kumuntongoru chire wa Kibugu itimu ya Robate FC kire mchezo wa kwathurana namba 3 timu eno ya Robate FC iranio ijukite namba ya 3 na kwenukia kewa ya chiringi 20 kweli kweli. Hapa
Ochindi bwa ikombe kubuthiete na timu yake ya Muriuki FC baraba garagaritie timu ya Kibugua Junior ngoru emo wa Kibugu. Muchindi ainukiti kewa ya chiringi ngiri gana aranwe wa Bairi twe Kibugua Junior ainukiti chiringi ngiri 50. Murugamiri wa sub-county ya Chuka Alex Mugendu wa Festo nwe mubangania na mwejani kigina guchethithia michetho eno. Congratulations to team ile achinda ile number 1. Congratulations to team chionde ile ciathaka mubiro uyu na mubiro wa Magumoni Ward. This time round ukurete we bantu bangi. And I want to promise you next time mubiro no wibiro mwega tebula we kalida ino. Alex wa Festo, you have done a good job and I can always tell you that okala is a support. Ile nengelete youth nengwetikia kagita gakinya na baba tuko let down. Kwa hivyo wa Festo and the rest of the organizers ndengenda kubusokeria nkatho tontubwa kuorganize kiatho giki kia bwogu ikali. Sisi tunataka kushukuru timu wa Festo ikiwa imeongozwa na Festo kwa sababu you've made this happen. Bila nyinyi hii mpira ingechezeka venye imechezeka. Kwa hivyo sisi from the bottom of our heart tunawashukuru sana. Chiacha ititigetwe nyuma kagita kamuchemanio wa kuinga machindano mama. For the last 8 years miaka igana inana mwanalinga mubiro wa constituency mama analinga mubiro wa MP Maukiriti Njale Guru. Yani for the last 8 years kwa mwaka milioni 20 kayunya gambiri mama nena my brother man ni mudurete maita megana my brother pato mbia yero dakai parosia primary for the last 8 years birani ko igendaga. Speaker wa karukia MCA ba county ya Tharaka Nithi John Babu agepeja na gawirane bwa kwambiria mutaratara wa gukiria talanta kiri akariba county no. Nitukomera tuina talent cienge tuina cia kuina cia kongaria. We are coming up with a talent academy for the youth. Nikeleo bago exploit monde omuntu na kipawa kyake kile inakio. Ndio kuna mantu maina kipawa tofauti kesi ya kuina kesi ya mubira kuna maina hizi cienge wanasio. We are coming up with a program of how best we can assist you to identify those talents and exploit your talents. Nkiripotera Weru TV kuma kieni ni kia michezo ya Kibugua wadi ya Magumoni.